Nemam lepo mišljenje o njemu, bio je vladar Crne Gore u jednom periodu. On je prvi sekularni vladar Crne Gore, nije hteo da Crna Gora bude teokratija, ali njega je na vlast doveo njegov rođak Petar II. Petrović Njegoš, vladika Rade. Mnogi vladiku Rada veličaju i jeste bio pametan čovjek po mnogim pitanjima, Njegoš, ili tako, ali Njegoš je... Nije Njegoš naš uzor je Isus Hristos. Njegoš je bio neko koga je Bog postavio u jednom vremenskom periodu i koji je uradio mnoge dobre stvari, radio je neke stvari koje nisu dobre, kao što je posljednje knjaza Danila. Možda u tom trenutku knjaz Danilo bio najbolji, ne znam, ali knjaz Danilo je počinio velike zločine, strašne stvari je radio i završio je tako što je bio likvidiran od strane jednog Belopavlića, Todora Kadića. Tako da, nemam lepo mišljenje o knjazu Danilo, ali eto, u tom trenutku Boga je postavio kao kaznu Srbima, mogli su da imaju boljeg vladara da su bili bolji. Mišljenje o API